Science Department join ka Sankadev kumjogi kai Q&A channel team kapaplesim kia ya kali ka challenge kabangan challenge kini ki arnot kiriusaian hagbede bat ka article 371 bat ka sikshiri namar ba kipat ba haka vi berkway ke cakap real ki paipak syagale ke debate ngang shimi ke bagari ke debate ngamshim bagari ke discussion namalai lam batlayo pat ba hai grinsan gobon ba ka article 371 kalan ke jima bat ba kata ke schedule kanong ke jiana denre ini kapor kabamenta nama kapor sangat komunik ayo ngan yak step kindia ye ka political history joga jat review nang ba ki badon hari ki dio e ji shai ki pat ba ki dio e ji shai bat ne yen ha ka jo kanong rim ko president ji ka party ba kum ka party bangi ni yen bangi ne khun ban pnyo ye ka jala ye ka article lais pa nyu koi bare ni ong kum ta ngam ba banon ra e ki juga naglan ni lada la ai pi ye ga wai lada phim nang ban penan kam ka song ka ji pa kala ka ji nomor ka teks ka shai ka article lais pa new boy ka KREN shai bakini do ka jing pen pau ka jong ka jing KREN ka jing ba Erwin ka pen scam ba ka parliament ka nomor pen penunkam kadon ka konflik kindiak apa ban pen ni jing kadon ka konflik hagbeli ba ka unionist ka stateless ba ka concurrentist ya kata la ban sorot Hendrai naik ke government of India ke khama balik di doyo ke khama balik klong nya apo naik lan nama la protect wala de kimla ban thawai ka don kam bani pendek bani negotiate with the government of Nagaland but the government of India ngan sakren ni kala hendrai shi ko abang ni balik ke ni ka 6 schedule he ka 6 schedule ngashi ko abang pertama ba kini ki hima khasi ki kiri khasi ki kile sno bat ke India le ba ke instrument of accession mau limba ke jika terikam ya instrument of accession. Badai yang ni bagi semua tu abalarun hapo kari dia berlahap hapo ke jela ke provinsi Assam. Kidon kam yang ain ke berkerpang bakinya daya ledi. Kapor kam syah bangan puli. Kidon kam nama karukom im ke jeli kasih ke per ke dikhar bagi om. Karukom kariam ke baik ke tien ke telit ke pam ke di ke terit tak dorong sedong ke songkai ke seman ke per mana don kam. Badai HALOR kata ke debate hapo ka constituent assembly kila constitute kita sub committee bala penpari ba Erwin mene ba kila minjur ba ai ke di sikshi ba ki jakan nong ni ki ba ka background nan bataya ki jakan ki ba lahap lingkong no the governor general in council was pleased to declare the following territories in the province of Assam as backward tracts the Galway district the British portions of Khasi and Jangti Hills district other than the Shillong municipality and cantonment, the Mikir Hills in Naugong and Sibsagar, the North Kachar Hills, the Naga Hill district, the Lushai Hill district, the Sadia frontier, the Bali Parak frontier, the Lakhimpur frontier tract. It is worth noting that these are the territories which were designated as tribal areas in the 6th schedule to the constitution as originally enacted. Then Ray Kumbala Yosno, Bakinaga Kiltre, Kinaga Kijit, Yaka Article 371. Ini baik tentang hadir bagi nilai yo ek sikshi tapan khai ek district council but la establish the United Khasi Jaintia Autonomous District Council ka June 1952 kami ke United Khasi Jaintia Autonomous District Council kai baca 1969 kami ke Assam Reorganization Act 1969 pek ke ong yu kani bangin suhu yang kata ke board Joga Sikshi. Kani ka Assam Reorganization Meghalaya Act 1969. They hamni ba nilayo ya kata ka sub-state ka autonomous state balaan yangi kami ka full-fledged state Batlawan ban declare ya kani ka sub-state hapo Meghalaya hat April 1970 katmai spa nyoko but they kani ka see April katmai spa nyoko but they kani ka see ba kimi ilamayong ban bersyak we want a full-fledged state no hill state no rest but jangan tu hadir but hani
ka sdang ka jitlot bor jong kata ka 6th schedule kaba ni KREN. But hani ngin PEI ba ka amendments to the 6th schedule of the constitution ka KREN kumno pet kawan ke lamsu ke ka para 12A kapor ka jong ni merampuri special provision as respect application to laws in Meghalaya. In any provision of a law made by a district or regional council in Meghalaya with respect to any of the matters specified in clause B or clause C of para 1 para 3 and 3 is repugnant to any provision of law made by the legislature of state of Assam with respect to any project declared by the legislature of that state. Kabamut hani ni smutu ba laragaran kecil ho pre kita an ki bagi tahu di bangata ka substate jo Meghalaya but ki an jo sarkar Assam ki an jo sarkar Assam ki an jo ka substate ki ya nang ta kawan chu subsequently ka Northeastern Reorganization Act 1971 hani ru kata ka para 12 bagi KREN di kalong kumni menta ka wan ka para 12A tadi ka para 12A ka di ka overriding power jo state government Angin pat kon ke jingit ho balar gidan ke jingit ho apne ki an jo bas district council bagi an jo sarkar jila nila yo era ka jong jila skentuan ki an jo sarkar jila ki to ensure that there is no parallel authority in the state piso tho nyima bulan apni ki bor ke jila te ma tarau ka di ben yen ka an jo sarkar jila ting hamat su tho tin ma ta balong bangin dawa ban wenno e ka article 12 kalong ke jidwa ka ba sulehan Mentang ini support the government of India, dito ay kapara 12A. Kenapa kan dia menteri kampiang kata kapara 12? Balapan pa menara wini ki nongsangan. Kasokan dia kalau ngeni kasibit. Payo ka jom jela berpurang payo payo di district council. Sigi autonomous body. Nomor kata kalau kamnong busuk. Larang ini yang weno ay kapara 12A. Kenapa governor dia open exam? Nyimpe ban klet ru ya ka powers ke jong governor. Governor and president always act on the advice of the council of ministers. Then on the advice of the council of ministers, himut mata ka governor of India ka advice of president bon exam ya ka ain ka baki pass na ban train kampung Meghalaya. Is it logical? Never. Come non logical. Nanta Kisi hari ini amat takin down on the government of India ban kundu no ek article 254. Nomor article 254 ka KREN inconsistency of law. Kalau negara kecil itu ko pergi central law bagi state law central law ke. Tekai what will happen to India? Baru kisi kini lek ka bamon. Nak takau ka don kecil itu ko. Ni yang baka 6th schedule tempat dia. Fiong daya daya ka kundu ka siya. Pide ki non sakan. Atau pada district council kamparan hagabri bagi kendo kesya. Anong ipi ladang dek beniyo yang jela ka berpura alienation of land would have taken place in a large scale. Hapo ke Meghalaya ke juni. Ni don jakasu. Namar ke district council ke kendo yang mandate mantauan hagabri bagi transfer of land. Nak katakan kena remkis hakikat nai sepak nyupui. Mentah menyedai ke kendo nanti bagi kami ke Meghalaya transfer of land regulation act. 1972, pelanggar terkenal negara ke juri, segi waipa. Mereka kata ngepek tu ya kita ki jaga. Ti lebih orang ke 6th schedule, kamu akan terekam lor habaro kita ki, habaro kau ini ke jela ke juri. Pek ngan puli ya kini kamu ini syair. In the Shillong town, 2 distinct areas came in existence. Hapok Shillong dan Atli ki Jakarta. But when the British area of the town popularly known as the normal Shillong. Kasih schedule kamu menteri kamu begini. Nanti semua pada Shillong administered area which formed part of the Khasi state of Milliam but was comprised in the Shillong municipality or cantonment. Shillong administered area comprised of that part of Shillong municipality which belonged to the state of Milliam, who handed over these areas to be included in the Shillong municipality for the purpose of municipal administration. These areas are like Malki, Mau Kharjahrin, Kalau menteri kami what ada hak municipal malah for administration. Tinggi hampir semua mentah hak konteks ke juni. Hatu akan diska ke 6th schedule hak konteks juga Meghalaya. Nila pantawa pan diri no para trophy that will be observed. Larangi ditawa kanumlah menentu parallel authority.
ngidon kam ban penklan mentai ya state government. Ban penklan ya state government ni pek ya article 371. Ka 371 ka spell out clearly. Hoi kala mandon ka conflict kemudian ka list 53 and 54 kemudian apa ke union list. Lara ka government of India menta kala ai hinaga ya laispa new way A. No act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas, administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas, ownership and transfer of land and its resources. Lara ka ai yang kata, bak lara ka don ke jingko, ka don ke lukunan lara not. Abaki ai ni ki klam pek bakani kan conflict, bak kani ki list ki bana ko union list. Kani ke duty ke jong government of Nagaland ban negotiate with the government of India. Ka context jong Nagaland bak Meghalaya kai fair. Nagaland ka don ka insurgency problem. Pimlawan ra ya ka Armed Forces Special Force Act. Ya ka Armed Forces Special Force Act la pentrikam hagi lu ki jaga ke baga government of India ka declare as disturbed area. Please don't mix ini issue. La declare higi lu area ki baga government of India ka declare as disturbed area ki pentrikam ya ka armed forces. Kani ka ai full power ya ki army la ki military bakin conduct and raid ni bakin operate hagi tu ki jaga. Dia nama kata kamu nama bagi don ya artikel 371 oh ki pentrikam la kamdon ke insurgency no AFSPA will be operated hapo Nagaland. Tengah aku akan penlikon. Okay, nong ko ji kalong ba. Nyemong, wat la ringi ong bagi don kam ya ka artikel 371 rei tempat ji Oslo. Bagi nong bagi don kam su ya ka district council. Ndah ini istilah yang apa? Manong pengacuan juga 371 ka don ke juma. Kisah tu no kidor pasno. Kumno habang tu no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Kapot ke practice ni. Apa ngira yo ya kawan. Ka syong ni kumno ni penon kam. Minta Meghalaya. Balik ni ma ban tiu yuranya. Bagi dari dia. Why? Kan anyone tell me. Balik ni government of India ka ma ban tiu yuranya. Bapersia kisah balang. Ownership. Lalu kita try di ai jimet no one can stop. Kita katakan mereka. Kumno begini raya. Hei, tiada orang katakan ni hak ban suatu kat kum kejian cakapor. Ni suatu ba hak kapor begini dari kita autonomous body. Yes, kata kesikshiri. Kalau ada ini nama kaya ini dianjur kesorkan asam. Ngintang syur ajung kejelang hak ban insert. Ke government of India ke insert ke para 12A hak constitution ban pentikna that there is no parallel authority atau hiku akan tri ki bandan hak jelani pa ara ni nyema menunggu ultimate ban sofa upai ba ban sofa dengan tanggung tempatnya ngidon kam yang ai apa puli kali ya ka artikel laispa new way pihapan seluruh yang artikel laispa disuruh orang comprehensive ka spell out clearly kamdon ki anjo ka sarkar Nagaland hapo Nagaland ki bubun ka Wildlife Protection Act kam trekam ka Forest Conservation Act 1980 kam trekam Mines and Minerals kam trekam hani pa ki anjo ka sarkar India ki trekam larin ning jintlai yo ini kan jintlai gai menta ka timau ki sya menu pa ma jie ki briuji mar keklebeda katakan ke sikshiri ini bahwa dia kini ke ruling juga Supreme Court haga 1971 haga di ngan puli ini kau kumno Supreme Court held the preamble of the Impugned Act no doubt does speak of the necessity to make provision with respect to transfer, allotment, occupation or use of land for lawmaking likely to promote the interests of the inhabitants thereof. But big but here. But the subject of transfer is clearly beyond the scope of the law-making power conferred on the district council. Namar kata kerau, district council kama bathawan hai di bat transfer of land, bat khang di bigam di tribal ki try cakap di thawan. Hakwe di bat ka paniadai ki. Daily ba ka bigam transfer. Tin mentang. Kadang ka lobby ka basyut hai ki klajak ki kwa ban ki jaka sini. Kamta ma persyang ban promote di tourism. What the government MDA ka recently kalau persyang yang baga tu ka amendment bikin wanra kumno ban create the land banks begitu ka nodal agency kin hit direct ke kuno baca
Ringilan game, mana kalian ngejui ila warna ke amendment, ila persyak ke government kamu berdiri itu ke amendment. Pak mentakan dan lobby. Kumba kini di MDA one kila bitri ya upat pak hani badi abor hagari pak ILP nama kisah thai pak ILP si ILP ni kini kibret no ya bol ILP support government of India. Haga jaga bagian protes ya ke presidential order ke remove ya kan buat kasih janjian ke Bremul juga Bengal Eastern Frontier Regulation ki pass man ke resolution house ban pen kami tigini ki cuti di lapan export Delhi di bakwa kan pro di tourism ni no en pe happy hari at kadon kalan terus ngima wana ko kalan lo what will happen la hapo ke government of India kamara ka boy kalan lo kani kalan lo ju kenya namar kata kata ni hapan ye Paling nasi ni kena ibu kena dibi upaya apa dia bersah. Kaya ke schedule, kaya ke artikel 371. Mending beri lambang raya upaya. Lagi dalam kami discuss, tadi kena close door. Siapa yang ini upaya, siapa yang penplumar, yang jimut cepat ju, kabalui upaya. Haduh bagi upaya kim tim su. Oh, dalam ke artikel 371, habis sinjak yang nusundrang. Kim kita kecilan pakai pak tiba pun kita orang kita nak jikli ngimnak ni ngin hapan snotu ke ini ke artikel 371 ngapwa ban keren la kalau ke temporary provision dan ni kalau permanent provision kata kadon ke constitution ni iwa ke 370 mereka konteks juga Jammu and Kashmir ke here pada konteks ke jenis ni ke konteks juga Nagaland ke here pada konteks ke jenis kom bakal mata onumlah peniadai dah ke 6 schedule hadir bagayo ialah kejong kejelan. Lapi orang yang kendau kesyak, lapi orang yang genu bentar. Lain kan ikat tu kan di bentar. Kiba ke state government, kampung pan Muslim. Bentar abi ke district council Meghalaya, ke Shanghai ke DCA department juga government of Meghalaya. Ngatenang ni pas ya ke BB Arja Kharsau. BB Arja Kharsau le design kata kom bagan tik kom kom perhat kom sensation juga kasih. Bara bagi pas ke government untuk upor dari MUA government hak po jilong chimester jung bukul umpudiang yang BEB aja khatsau ji upah lagi kerja dan ko khatsan tuli bagi dia penbaik ngingin trail penbaik marnyo lagi penbaik ini kan baby kan pas ke BEB aja khatsau pas ke BEB aja khatsau kadang yo po BEB aja khatsau apa ni sana po secretary nak kata ki jipri ji council ki shong depend entirely hante hapo ke DC department. Tawan itu bangun kita ada kimon kimpas. Senada terkadang. Bat kesokar selalu kayu Allah. Ban bread kecil kecil. Pe kadang kecil mudah. Persyak yang tak antawi. Kesokar nak cek ini isu bread masih disponsil. Lasol yang tak problem. Kipat tak minta kita milihnya Asia. Aku di building permission. Kalau aku berpindah hospital, you numpang ke semua. Nampak kata-kata, nginum yang pakai apa? Nginum pensuhu pakai apa? Tang menginventoi ini, dengan pakai artikel 371 kalau comprehensive. Ngin sakras, mah, ya kata jingking, oh, dengan apa ya kata apa? Nginum yang keren depan ni, oh balada, oh larengi ya pan yang artikel 371 ngin duno ini kau ni, iyo betul, dan iyo kau kesucian betul. Atau ingin naik betul, so government of India berdemand orang berdiri tak? Ya kapara tu ni. Atau ni orang iBoard itu governor, atau tu president ini governor, would act against the advice of the government of India. Atau kata government of India kan advice to president, lalu governor berexamine aja bagi tahu kenang berpentrikam hami. Is it logical? Kini jipul so nama kapor kamsha ngasutuk kanupar nanupar apa sih kapor nampersang belum disiplin. Kini nomor itu bangi gitu. Ni yang nomor maka 6 schedule in the context of Meghalaya kampak dia. Ni dalam kam ini provision juga artikel 371. But kini akan berikut. Ke district council ketahui dia ini limba provision jom ke 6 schedule. Para 3, para 9, para 10. Ke state government kamu akan tawan ini bagi provision juga 6 schedule. Katawan ini bagi provision juga state list, concurrent list. Ini apa suatu nangungi tawan. Ingin berkanya ke 6 schedule
menu bertawan di district council. The state government kan lagi. Ini dia create confusion. Kaya pengilun kamata, kung the state ilun kaman pentlain, di ain di bertlain. Pengilaman tahu di ain pengilaman daerah ini. Please show. So